Buenas a todos, yo soy Romeo y este día prepara kita el Sambal de Bagon. Na un pilon, pone cebollon, enibre, ajos, panocha, dried chilies na kulum na agua, ipila, o in English pa, grind or mash all together. So after siguro mga 5 to 10 minutes, pwede kita come up with the real sambal. We will upgrade this into Sambal de Bagon. Matupon yung aho, cebollon, dito yung mismo sambal, siya niya. Panay kita el palm sugar. So, man-melt lang kita konense. Ara si, como latik yun si forma, pwede kita man-add el sambal. Mucho kita aceite apone. ¿Por qué? Tayo dala evita entra aire na datun sambal de bagon. Para mas largo el shelf life y hindi mas kadamalo dayon mas kinafuera de ref pa con este deja. The difference between other bagon in the country versus Zamboanga is that ours is less pungent, has a light pinkish hue, and the krill is longer. Ara, ready ada itong sambal. Pwede to sa pone na karne, kundi ito yung kanon. Pwede tamen tanggi sa tugulay, pone ito un poquito de ese. Pwede tamen el mismo lang aceite de suyo. Mucho ese sabor. Ara, probe kita. Perfect. Alright, gracias.